online aya thlone ticket lomna S&R Travels angi thlone ticket ilo book vedonia engtiklai po in WhatsApp emo phone call mangin booking ti theih reng ani contact number 6909063744 Ola tuna chu YouTube channel lamba karon lang khat view maya chan chu hei ka o tong hen se thei min karinga ko hi chang video that mai chu wang chonin video po karon buatsaih theilawani reaction video po imponi sa tun video hi poi mo ka til le maya he kan chief minister in press conference ne ya budget chung chang ani dona hei kan clearin kan ngai thlawanga karon comment lutuk lo mai thei boka lo thei lo comment ngai ni ro chuan karon ti sham don ne soi do nei te soi do na a soi zo hian media lo ma zo na te chan la ho te kan nei do na kan thia theu ngin se som hi na zo do zo la ma o ma kan la rai fak thei do lo kan chief minister bula hian ding la ba advisor to chief minister finance to TBC la le chunga o ma ding la ma hian ku Vanla di na fana FC Finance Commissioner Oma apia chia hian Finance Secretary Puram chuan Oma so ta apia bera so the Digital Secretary P Jennifer HL do mi o boka Chief Minister in zona dia chan te atu le an rot supplement theidon boka ka ingen du chu zona pakhat chana fu fe ta ko ma khan in zo thwa lo ila ki noi lo ila atu a chon FM mai ka ma zona nei te khan ban kan thara chuan FM mai khan ron be na chu tiang chuan kan ka pui don nia tuna kan chief minister zong tak lo so ma le chi mai ve bole kha kan budget tlang pui a chia kop vel chu kan sem chuwa chuan voina kan han soi tak then khat te le apia lam han soi fiangai om te han soi masak ka duwa tin mithiam kan ni velawa ei kan mithiam ten min hual vela soi sual pal kalonei point min lo correct zung turing ka duwa ama sabira kan soi do chu GSDP chung chang genia kan GSDP hi atam chuan poisa kan puk thei atam phani poisa kan bazat te lan tle mani chu wang chuan kan GSDP hi alo sang viau mai thina lan moi kan du wang le GSDP figure atam chuan a hlok na te tel kan chak wangin kan lo ti sang thin emoni chu o kan tia campaign lai tra kanau la chu zoram mi pui ma hian facts and figure dik statistic dik kan chopang kan tiani ti chuan tun kumpal lai me ka kan budget kha GSDP lui be chana siam ania athar kan diman lowani tun ai roi chuan adik kan mangtang thei down ta kumin kumkal mek kan budget estimate atrang khan kan revise estimate chuan kan GSDP kha alo tla niam ta duwa ya vaibel che sing khat sang li som thum pali point pani panga in kan GSDP an niam ani heti khopian kan niam ngam ani achan chu kan ni na dik tak ni kan rial wangin ti chuan amasa nena ain thau na kha 29.21% atling hialani amaro chu kan ramin sumle pai kan dek chuak tlem ta atlaniam ta ti na ani reng lova kan sumle le pai de chwa hi apung ve reng thova a figure adik tamai ani zo kha zoram tan til thar ania tichuan nakum ma kan budget tur karon present tra khachuan kan CSDP hi vaibel se sang ni le samret panga point panga in apung le don thova
apun na hi 6.13%. Ani chauh le mai don ni na kumatang chuan voi khat kan ti dik to chuan adik chauh zel don ani ten kan growth rate po hi atlan yam chuang lova tuna kumkal me ka kan growth rate 10.05% ai hian nakuma kan budget kan han present ta ka khan 10.21% in kan growth rate apung chauh le tho don ani tichuan GSDP dik kan man tak awang hian ron khoi anei ta ni ron mong anei ta ni pakana chuan kan fiscal deficit angong lian le ani kumina kan fiscal deficit budget estimate a ka chuan minus 2.84% sau ani fiscal deficit ka kan nei te me ma kan dani na phut FRBM Act na aphut 3% nuaya kan omani alan dan chuanin athat mel khop ani khaka 2.84% chau fiscal deficit han nei chu amaro chu GSDP atanga te ni wangin GSDP dikkan manga kan GSDP alo claim ta ka wangin kan fiscal deficit ka alang sang ta luak mai ni tu na chuan minus 7.63% minus 7.63% up the door mai ni masete na dik ani si chuan kan ni na dik tak kan pom nga mangaya mi puima kan puan ngam angai kan ti tho ani ti chuan tun kumlo om tura budget kan han present ta ka chuan kan fiscal deficit tu chu minus 4.57% atlaniam thavele tho don ani ti chuan atlaniam chole hret don ani ten a khoi le nat viau chu kan labor zat kan outstanding liabilities ani a kumkal me ka kan labor hi GSDP atanga kan te in 29.22% ani 29.22% GSDP dik kan han mangta a percent kan labor zat alo pung ta luai mai ni a percent chuan 38.32% alo chauta alan dan mai chuan ZPM sarkar chuan lei aba pung ta thur ani mo ti tur ani ma se atak taka kan lei bat zat asum chuan kan lei bat zat hi vaibel sang khat pathum point pakwa palin kan lei bat kan tiniam zokani hei kan chuang khop mai lei bat awanga kan ramin harsan na ato thu roi tu ten an au pui cham chi a kan sarkarin kum khat chunga vaibel sang chuanga kan leiba atin yam theih lom om kan ti a figure a percentage GSDP an yam ta bang lang sang ma se ataka kan performance a tha kan chuang ani tin engwang nge kan batlem kan ti chuan leiba kan rule ne mani mai ni ka budget speech a khan ka tel nuala GPF la kharem em thinte atun ma phei chuan a soi thin nan chuan GPF la thei ho hi chuan in enge moza thi ati sak thei tu ne na poisa an choi ve thin ni ti te ani kha tu na chuan chu tiang thom om talofa GPF kan pek chu azat budget speech a khan oma electric bill kan ba zong kan tlak mai ni lovin rebate ahun chunga bill pe thei te ta na lom man an pek thin te kan lom mu thei ta hiala kan healthcare bill ma kan chom tam tak kan clear vek ba ka tuna healthcare bill ma la tang mek alu to chin hi chu tun financial year ral ma hian pek vek kan tu mani tin police ti ete atang re ma kan ria kan pe chuaka tin sarkar ma sain puk tura alo ruang man
hmasa ei chu pu ka ngai lo ve atel lo in kan ko sa thei ti te kan nei boka khang kan batlem chan tlang pui ani tin kan chuan deuh mai chu hei e-post kan han mangta ration card bu fai lak na tura tun ma chuan retailer ten an bu fai hral bang kha an hral mai ni midang hne na mi pui ta tura nia chung ko tin ta tura ta na ron siam ani a ala lo then khat anom chuan hral kha kan phal ta lowa bu fai pek chu ba abang song kha a thale tan kan ring chui chun zom ta zela ti chuan kan bu fai MAMAWH a lo tlem ta a crore som ni zetin kum thara kan bu fai le na tur hi a tlem pha ni yang te pawh hi achievement ro pui taka kan ngaya ten kan kut na thok tu te pangang khoi ho te thei tok kan han chu puya agriculture hian potential kan nei tha ti kan ria kan han uar ta via wa a hral na market te pawh kan lo nei tha ta zo ka chu wang chuan a farmer te ne na tanga kan lei na re thi ti san sak ve hu ne kan tia ko kun chu chi rang rang awma in ria khang a eng chi po khani seng mulberry ani emo adang ani emo a eng ko kun po khani seng ke si khata za som parbuzel in kan ti pun sakani hei hi pangang khoi tu te tan chuarin tlawm om tak ani tin kan sarkar in ati le pakhat tha kan ti ve deuh mai chu CSS nuai lo la ho hian a huna an la thei thin lo fowa rei tak hlon la thei lo thin ani hei hi enge a chan kan han ti a central atang kan dong tlai ni an ti ta ni central atang a don tlai na na ka chuan state sarkar tan khan pek chuan ma ngai na kha alo om lova chu ti chung chuan mi rual chia thei lo poin arang thei angin CSS nuai lo la ho hian lo an dong ve tur ani kan ti a heng nuai lo la ho te hi lo ti po a ko tlak lo man han tiang chi tlem te ani a chung ko in chom nan an mang ve thova a hunan han don lo phei chuan an tal boi ani heng mi te har san nei hre in central atanga poisa kan don tur hi lo la thleng lo ma se kan state sumin an lo tur hi chu i lo pe advance zelang kan ti ani chutianga kan pek advance na tan chuan midday meal atan rengot hianin vaibel se somni paruk le point nga advance in kan lo pek sak to kan da to ni ti chuan SMSA anti samakra atan hian vaibel se zanga panga 0.09 hei hi advance atan kan pe chuak ani amaro chu central atanga an hlo tur local an mani mimal akam na direct alut si angero hi chu alo lut lai chuan alut lai ani to maya advance lo pek ngai na om lo wangin khang ho ka chu ti ngai nan om talova khang ho ti lo kha chu advance in kan lo pek saka ti chuan central atanga sum aron thlen vele huna khan minon rule vele maya tiang chuan ruak man na kan siam sak ani tuna hi chuan a kan soi du deuh mai pakhat chu ka tho pui te finance department mi hi ka chuang em a tun ma chuan department in ma hian finance department hin ko ron ani finance department atang an pending ti hian hi renga tuna chuan finance department hian department te kan le nor to ni inron submit har inron thelut har kha karon ti thoi ro kan tia finance department hian department dang kan le nor to zok ni chu te khop chuan finance department a hian ma son na kan muwa kan thok tu te an fakom tak zeta ka chuang le ni ten saskia hian speech akhan atel thona in part 13 noya hian
crore song kuala pasari point 50 tun deuh maya kan dong thara hei hi Mizoram le Rajasthan le Andhra Pradesh state pathum chawin kan dong ani state pathum chawin kan don thei kan han dong ve te hi kan achievement thatwang ania lom om kan ti a hemi unity mall ta na second installment kan don le thei chuan crore zadang eta hian bu le tur kan nei bok ani tin tuna hianin part 1 additional crores ani somsari panga base mek kan neya tin part 5 reform 3 hian crores base mek kan nei boka hei po hi state panga sawin kan dong dol ani Mizoram Sikkim Manipur Himachal le Chhattisgarh ten chungzinga kan tel thei chu lom om kan ti hle a ne hei hi voin lama mo naktuk lama mo te hianin kan dong thei angem o kan tia kan OSD tu na delia acham chil meka aron boy pui mek ani tin SNS person tia hemin wa hianin Webel se zani songa tanga zanga inkar don le kan be sei bok ani SNS pers hi state tinin an manglawa mang thei tur zinga chiar kan han ni ve ta po hi alom om kan ti viawani amaru chu ale lama hetia saski kan han don that viau hian kan leiba a khan lon ani miao wangin kan leiba kha ati sang ta ni chu wang chuan kan leiba zat ati punga kan fiscal deficit kha ati punglo theilawa maro chu heng hi thil tha ania athalama punna ania wangin saski ngat phei chu kumsom ngan wa rol tur khania interest om lo ni boxia eng anga tampo lak thei di sengin kan ram tan athazo hle ani chuan kan ma sona dang te hi tlem han soibel le du kania budget reng te na lian ber chu te na pali aom ve a te na dang baka pakata chuan general services antia kan soifia vek lawanga he general services a hian hmasa ain 14.95% in kan da tam theita ani tin economic services a hian 7.27% in hmasa kan khum don boka capital expenditure a hian 8.29% in hmasa kan khum don bok ani kan leiba te kan ti thlema GSDP dik kan manga kan puk thei chin te po atlem pha chuti chungchuan mason na ruangam lian a sumle pai kan da hian hmasa khum vekani ma kan son tho ani amaro chu kan tlak niam na pakhat awma chu social services ani a heta hianin 4.43 in person in kan tanyama achan chu central atanga kan mu thin mu tak lo state na kan tum ngai antina samakrate alo homta then ta te pe chu central in anti top dai to kan tum tak ngar te po awma khanga wang khan social services a hianin alo kan tlatliam thung ani ole kha kan soidu ma sakte nia te chuan kan ho tu ten soi ve tim du in le aba khan ni ran lo mo ani le zona le san la ma kalang o Di luar ini itu apa contoh unbal makan 70 unbal makan kita ala ni lutuk lawan 71 78 kan tu contoh kita apa pada ini sebut kita kan tu contoh sokar bukan mereka kan tu contoh ini seperti contoh andiam so urut kan lawan lain kan 82.57 nama nilai boleh kita di luar itu 51 57 11 51 tuna di Centrally 8
被这样的炒作，他们可能在打点老公应该是被这样放屁了说，没地个过冬空，你没看到冷吧？他应该地量，你阿哈什么样的问题？ Ahar sakap mai hei chu tu sarkar tan po har sa sarkar na thoklo alo pung tuala tin chu baka year of consolidation kan ti chungin recruitment ang masat kan ti bel poka chuan pension te po alo pung zela kan officer te alo pensiona a then officer lian then kan an pension pay chuanin an pension roll in a crore te lan la theih ni khatiang le thil dang lo pung ze la wang hian sarkar in rel bol na thang lo pung chho ve ze la wang hian revenue expenditure hi ati niam lei thei tak lo ni tun din mona chuan state politics the social and budget tha state politics kan kalda pasal kan kalda susu lo de ka kalda tu te yo ne differentiate puti bision an chang ve te sa kha on tax revenue hi mason turin ti masak ber ngai chu figure dik zok nei kha ania kan finance minister in a sei to tuna kan GSDP calculation hi a methodology kan thak ta arima method an tia auto-regressive integrated moving average methodology kan an ti khan kan GSDP masakha kan projection le kan provision la kha sang wai wa se kum li nga lo ne chuan so ta atiam tamam china tu wa kan figure ko ha ati ve de china ni an sei ko de rek kan wa chu che etiana finance commissioner vertical devolution na yegal context effort ate heng te hi kan dia pe mani budget bi ile ali te kan hi chuan 1.5% 1.8% ti hi kum so ve kan ni do ne actual so it's 3%. This is average to 6% well ania. Heng effort te abang hian finance commission thing project mo ania ni. Kei man I sum chan le kan effort ka 1% le kan chung ka chuan ti ngai na on talawa. GDP correction figures te ma han nei ka chuan tuna hian kumina kan context revenue hi 4.1% ani to ani with respect to GSDP. National average kan nei ve to yo maya on revenue sushi of pay 7.25% kan ai phawe ko tina nia chumi chuan ni nge ne acham inai ka thelawa khata tama kan ti lo chuan keima ni total revenue expenditure sushi duna ati ne kan ti la ya ko kha as a percentage chuan ma kan ti diam se lo na mina kan san na hi last 4 years 5 years kan en chuan si khata tagin ni kuma kan ari ko kha si kha sa thuma kha na chodo ra san ka chu recruitment lo the lo na ba ma sarkar functionality breakdown lo ko ati deva ani pa kha tin heavy ti pung tu yen ga chu pensionary charges kha kumena chuan kan revenue expenditure kan total expenditure khan pension kai lo en chuan 14% tai on ka alarming ti kan share la bai sum to chuai apoi mo tu na kan soi ha nong de chubine wa kuna kan sum to chuai ro ro kan ni ai kan je ro je sum ma lai kan tu ra ka an sum station ha chu ka chuan kan shia sarkar yang na militer kan tisang lo electric bill kan tisang lo wang tivel sa ania engtiklai ka ra khan nan de singene upi ka kha jiza kum tu khan angin nge rom man na kan nei bil apung don si lo wa abi kum chho tu khan na rom man nge kan ka koi ki kha shi om no la point pani chau kan senga pakan na chuan kan taxation department hi kan strengthen don ni anlo in dai lo mai thok tu te ti chuan mi pakhatin
na pani pathum an khoi haulo tu te an lo khoi trom ta khamia wang khanin kan tax lo lu tu ri atlem pha ta chu wang chuan na te po eng mazat kan create to atul chuan kan la create bel leang kan tia taxation department kan han ti changtlun hian investment a kan ngaya thok tu kan nei chuan kan in dai chuan sum lo lu ta tam don ani kha kan chia vati pung ran si lova cái mà nia tranga efforts kan siam atang khan be sei na eng mazat kan neya adang le chuan lottery a hian online kan kalpui don to tu na chuan lottery a kan sum mu hi dam lo en kolna na man ani a chu tu na hi chuan kan hupung viau donin kan in ria chung te chu kan chia central atanga kan don ni lo kai ma ni kan lo raise ve thei kan han ti pun san theina tura langsa deu te kan tar lang ani chu so ido dak kan nei chon kan ron de leng kan power kan ti khane athar lam ni lo khane tuna AT&C loss kan nei hi aggregate transmission and commercial loss hi 43% or ya em de reduction ni sarkar in ai ko me MAMAWH tun kumin budget ro tu ra ko kan kan kir chuan hmasa distribution kan tu tu ra su ta transfer le ka tu te vel se hmasa mina ko ta to ani a za so i vel se thak tu ra ro man ani a short circuit te power transmission loss ta zo te ti thein tu khan kha ne AT&C loss si kumma sum chuan below 20% state and average thak le tum na a oma heavy tu ta ni hian tun sasti a ko khan 29 crore plus 9 crore kha te el an ni boka transmission line upgradation le eta hian sarkari ma sa takin la chu chuan kan revenue kha engene apan na tu lo de wa kan na se tu ra kan maya atu le chan supply khan a kami engine ti an kal ba na chin kan finance minister na sri ro khan khata tra ba kha tu na chuan ke forward ani to ba in ku na hen rai ve so ti ma ti ku fai le ko kha kan an set thei ani a chu bi ba ka chuan kan GST collection hi ti sa le chuan ani te na tu tax effort be na yan taxation department hi enforcement with siam khat in recruitment post siam to te ani a chu tiam chuan na sa le chuan ni ku na kan la me ke hi effort ke zo pe to hello healthcare scheme at the 50 crore cup in hand of get in April here in Kami universal healthcare stream 5 lakh health over cup in payment on to na be 550 crore in educate he to na healthcare scheme thar implement na to check to na medical bill ba na onte po in lo na to tilai ka ni ka ria to ka chong da pa chu se ni kum pha in kumin financial sung tam year of consideration chung pha in central na project rodal te 100% funding and focus an ti khan da kha kha in la tum thawem ti cha ka zo na panina pathum na revenue expenditure biga khanin sarkar na tho medical reimbursement te po hitel tura kan maya tuna hianin ATM medical reimbursement hi 100% abi sarkar hianin I reimburse it thang ka 100% ani chuanin revenue expenditure bi temna khanin 100% FM low 70 or 80% na ti hiam dan te ka o em sarkar na to te chu tam ta to thowa ta tiam te kha possibility te ka o em pi lai ka karon sa ni healthcare bill ba hi chu kan clear vek do na tun financial year chung hian kan sum da kha chu healthcare na kum lamata na kan manata na kan da ani a tin kan dam do in song hi kan upgrade vek do na
thok tu pawh kan lak bel treuh dawna nurse te doctor te angkim kan ICU tuna operate lo zawng pawh hi operational in kan siam vek dawna arang theiam berin kan ti dawna kan civil damdawi in ho hi nasale zolin tun ma ai na sa khanin kan upgrade dawna ni chuta chuan hei kan dam lo point civil kan kal chuan civil a chuan thila lo tlawm ta nuai nga chu na dai theu ni adanga kan kal chuanin lo to wa nuai nga ro kan dai tlema chuwang chuan civil damdawi in ate mi puite thataka enkol ani theina turin critical care thlenga enkol thei ani thein turin tun mai atrangen ma kan da chho dona arhan pa in chu sum kan da dona ni tuna kan budget apo hin lang man lo ta chuan entitled kan neya kan entitled ang chung kha 100% kan petura ni mai ni sarkar kha chuan in tiniam sak chian ni lo wa tin tuna kan system thar tur kan scheme thar tur a hian ahuna bill kan pe thailo ni chuan kan sarkar hian apung penalty interest choi kan in huam don ani chuti ko patra chuan tu na hian in buatsaih me kan ya april ni khata tanga mantur hi ani a tin central funding 100% GIA ang chi hi chu kan du thu sam ala ni renga khatiang chi kha ani vek seng chuang lova 90-10 te 80-20 te po lo om ve boka amaro chu 60-40 han tiang chi te kan tum ve tur tam chi ang hi chu a thei chen hi pumpel kan tuma arul le tlem tur anga piam kha chu priority kan da chawni so market volume na hian ni kumai ve se som ding kan da tem ta tu sarkar kun kan me ka kun ho sarkar kun kan me ai tu sarkar kun kan me ka po 1150 crore tu ve se ka tin kan la pu kin lo ni ei budget me ni moi kun na me lian kan zon zo wa tin pakat ya tu ni mi state on resources a hian ni bill wa hian 11.42% ni la punga ni tui kami chia wei te kan han i do na dia at 11 point be ka o bia wa ma se ni ya punna sa than me to hian ni tu sarkar kum kal le tur chu hi tu ni zui kan zor don lo ina dia zo kan zor don lo zo hi chu kan zor don lo mi zor tir ram tum hian ma se kan zor don lo wa ti chuan kan tax te hi hei tui bill electric bill kan te consumer kan tam ve tial tial a pung ve tial tial a hen hi chu hrimin tin ange ni han zong na sa kha market borrowing hi tun malam pang khan kan lo pu tama kum tin hian sarkar masa tena poisa an lo pu ki a interest le a capital hi kan rule char ni chuwang chuan voina kan buk tam chuan nakina thang thal local le tur sarkar lo om le tur tena an rule tur hi kan nu chia tam ti na ni a chuwang chuan atlem theiang ber hi poisa puk kan duwa amaro chu atrul a chuan puk kan hre don chuang lo ni ta khan kum khat chunga kan mamole kan man theisa tur kan hi sapa heti chin hi kan mamobel kan pu ngai ni ti kha kan mi thiam ten an chu chuaka chu mi chin chu kan puk don ani maya tuna hian kan man sen chuan si lo tur poisa puk hian om zia nei mi lo ni hei man sen lo poisa hanti meila man chak lo awanga a second installment kan mu le lo tur te a then te pe chu kum thum aya upa poisa om to si an lo man reng lo te kha om ta ni khát yang nei treu ai chuan kan man tok tur hi nei lang ti chuan kan man zo le kan mule chak me hei attend chu reimburse system ani ta ni kan man chak po le kan reimburse le kan mule chak mai ni atin attend chu angani first come first serve ti te ni ta a chu in kan in chu ta India state te hianin tin attend hi chu kum khat chu nga tho zong ngai tur ti te ni kha kan thlin lo chuan ale pe kha kan chan maya kan thlin chuan kan mu chakani
คัดยังละมาคานตัวไหนจวนกันกัลจักเวตักอวังเฮียนอาปูกระปุก market borrowing ลำปังที่ฟักเราเฮียน source ดังจังเฮียนกันรำมาหมอให้จูกุมขัดซุ่มกันถอตอกที่ซุ่มให้กันในอินกันเชียนี่ให้มีเห็น holding scheme มายัน variable จะทุ่งสมมาทางตาตายันถ่ายทำปีถ่ายปฏิเหล็กตัวเด็กข้าให้มี variable จะทุ่งสมมายันสุ่มตาเสียมายันเนี่ยเดลเลยจะได้ถ่ายทำเหล็กปีมาทางตาอัตรูซาตันนี่ไหมกันหันดาชินพอตาอัตรูหลังซาข้าขจูกันดาเบลไทเซลทว่านี่ก็มาขันสันนี่กันดาคุมินาจะทุ่มสมงากันดา 75% อินอปุงตานีอมจะจูขามินวายาตุนมา beneficiary สันติแค่นี้ progress partner กันที่หัวข้าคุมิน financial year ให้จวนิน pilot project กันเอวังอินกันละทั้งตามดอนละว่าอัตราจวลบีเอ็นต้นตัวกันทั้งเจ้าดอนนี่นักกมาชวนวังเงิน 75% นักกันตีปุ่นกันตีชวน progress partner ตามจอ cover กันด้วยนี่อากุมเลี้ยไปจนกันตีปุ่งเลี้ยงเตียงชวนกันรำมานีเกอดินตุมบานักไก่เทียงจีจงค่ะกุมงัดชงอาตามเทียงเบอร์ไก่ชัวข้ากันตุมมันยังไงการ holding scheme ตัวอย่างพาณิชย์ไอ้ก็บอกกันต่อการทำที่จำกัดและที่เป็นสิ่งที่รักกันต่อสั้นต่อองค์การหลายอย่างสักทีเราไว้เพื่อเชื่อสว่าแม่รักกันใช่ไหมลูกให้เป็นโลกที่ง่ายอย่างนี้โดนรู้ง่ายเหรอสงง่ายอ่ะนี่ตัวนี้จนวันนี้มีที่จะเป็นหนุ่มตัวนี้หนุ่มกับบ้านทำไปการโอ้คนนักเรียนกันเชื่อไว้ในหลวงพ่อลอนจงสมัครสักกี่ฮิลอนทับเปิดเชียนี่อาปุ่งอมลวันนี้เตียงอังลอนบุกตัวดังที่อ้อมกับเชลล์ไก่จวนจูปอจุกุมสมงันหัวรุลตัวอันยาวันนี้เจงจาฮิกุมสมงาอาจวนเอ็นมานิตอลวงจูวังอินอาตามเทียงเปิดขัดเตียงขจูโลปุกค่ะกันรำตานชาช่างตัดตานปอดกุมสมงันหัวจวนบริษัทลุนาตันยามต่อลุทุกดอนจูวังจวนปุ่งอมลวันนี้บอกเสียทำเทียงเปิดให้จูปกันดูท่านว่าดิ้งสกีมาอันเรียกแล้วก็ตัวเขาไม่มีหลอกเทียมละนี่กลุ่มอาคารตุ้มสกัดสังเกตกับอภิกินไทยทัพปลีที่มาอย่างไทยทัพปีกเลยนะคารินไฟเบอร์เซซัสโซนตาอันเนี้ยตุนายังขัดเทียมอันจีข้ากันเฉียนบ้าสนะที่เขาการขัดเทียมอันไทยเลยนับปีกไล่ข้าอันหลังตลอดนี่ไทยทัพเลยนับปีกไล่ข้ากันจะสุดฉากคานจู่ๆตูนให้มีอาสาจะทุ่งสงมาจังเฮียนเอาหนุ่มใหม่เนี่ยไทยทั้งเลยนั่นดูบีบข้าสบายร่วมกันทีแรกตัวไหนยังสุดท้ายสองทีอะไรไม่ให้กันเสียตัวนั้นก็อย่างคันอย่างเงี้ยมันซาจุสงครามตัวนี้คันนั้นละกันมาบอกเดินเซลล์โดนดีแต่พอยิ่งนั่นสุดท้ายก็คันข้าใครกันยิ่งเงี้ยกันพูดอย่างนี้ก็ไทยทั้งเลยสายทัดกันเลยตัวไอเทมให้จุกันละติดบุ้งรีดอนหรอวะอังไอปลีให้กันกัลปุยเลยรีดอนนี่เอกุมทรายันจู่ๆข้าจะทุ่มสมงาชูกับขันไอ้บิลเตลเวกะนักกินะขามีอาการมาหมอจะสังข้าอันที่นั้นฮันโฮลดิ้งจุดจีนยันยังเรียดanginลอนคอมโพเนนต์จะโลอมตาจ้างปุยตัวอินข้าก็จะลอนอโลนิตากัน entrepreneur เตตานอโลนิตาจิมนี่จะ special package จะโลอมเลยอาคักจะกรันจะโลนิตาหน่วยขัดเส้นอันนี้หน่วยขัดเซ็ตเวกันเป็นตีนันนี่มีอะไรเช่นขัดสู้เสียงทุ่มเวลาหันปุยดำพัดสวกเตะปกันออกมาเตียงขันมาโมยนังตลอดวันนี้ข้ามีจินีอาตานขันตัวนักกันดาขับมันอันนี้อ่ะเต้นสายทะเลนตัวฮีนักมาจวนกุมินายกันมาหมดเต็มจอกไก่จวนกับเบสิกุมินกันอินเซนตัมเปอร์คุมอันนี้โดนะเจ้งสมัยกันเลยที่จวนไซป์อัฟรีนกันไปบกาhandling charge แกจะเจ้งทุ่มกันทุ่มสักบกา collective center secondary collection center อัตราไซรังอัตรา main centerกัลมันส่งกันตุ้มบกตานี่ตัวนั้นยัน
cái gì khác kan sen hi cheng som sari som riat vel ni ta ni so lam chim lam atanga no pur pe chu sang ta chu van so kumin hi chuan kan in seng hem do na ma se kan kudam pui sai ranga mi le secondary collection center mi akha to wangin da na kan le lo wangin a le hi kan chol ri de leka tuna hian a le tu turan ron in boot ve sap sapa kan fralanga kudam ru avele kan le lenga ti sel khang kan tianga zon thleng kan leng kan ti po kha hun bituk kan nei don lo kan thia te ni kha kha kumina an thar zong zong hi chu kan le vekang chu wang chuan zun thleng bithia kan lo soi ri ka wang khan ral man lo hlawin kan farmer te an ron man mo ta man mo ngai reng lova ata tolin an chawanga lo cholok po thalo kan le thei angin kan kudam ru avele adang kan le lenga kan thral lenga ru avele kan le lenga khatizel khanin leitura om chung chuan kumina an thar kha chu kan lei so vek don farmer te tan eng ma lung lai tur om lo na kumai ro chuan a processing lama kan kal man to dona a dryer te po hi khotam taka kan da to don ani ma ni khuami te an lo process ve theine tur khan tin a processing unit te po na kuma chuan padi pathum nei man to kan in be sia chuwang na kum lama chuan kan sum se ni atla niam ve to tura kan ngai kumin hi hau tak ber kum turani lo fiscal wine hi zuan ni lawa beer ko hi zuan ni lawa beer te pe chu 5% chau ni alcohol content kha kha chu mu mal zo kin regulate kan tum kan ko khan ten en po kan soi ho to ko khan in rem man ti china khang zu ni lo kha chu kan regulate don ani general zo na de ko ngai fiscal deficit percentage mawle budget kan ta le budget khai kin in GDP kan ratio ke khai kin khan general de ni pui na kan thiat ko chu a fiscal real tak kha chu kan siat le ni pui na chu lam do chu ma kan GDP kan parameters man lo kha adhikar kan ti ga farm kan te ba pung ti khan address siam ko sia general de win kan ni pui so ni pui ka thiat ko kan tu na kan budget man tu kan sira man tu kan state finance dimoni ahel di to ke ma sel to ke ni tu ta sa khana to men le ba sum le ba tlem ati le le lo men atlamon thak atha thokata kan ngaya amaro chu do tu sam phe chu ni hau lova mani in sit te hi ana em kan in sit em ani kan thei tok te ro kan chua thei tok tak set kan chua kan budget po hi mi pui tan hianin atha thokatin kan ria mi pui chan tur a development lampang han khoi reng kha kummasa ain asang vek ani chu kan lom na nia ten kan leiba kan ti chaniam tuai le bok ani kha ti chunga kan puk tur po kummasa aya puk thlem zok puk chung sia heta development atana kan da tam thei zok si tlat lai hi financial management thatak ania hi kan official ten thale zwala na an thowang ania cái này cho riêng tắc tắc bỏ cái này là vậy, bây giờ thì em zok mangin performance cha zok mi pui ma kan chop ani tu nei chuan GSDP figure zok nei to ani hi kong salam ain projection lo nei to ten sa tin at ni am ti khan ya 29.21% in atratiam ti khan ya kami ka correction figure ka en ang figure in ne school ni lai atlak ni am na figure ka shai do ni mo 24-25 budget estimate khan 48,037.52 crore ania tichuan GSDP figure tharin 24-25 revised estimate kan han te ve ta thunga amount to 34,003.27 crore alone ta
chuan kan GSDP tlem tang na chu 14034.25 alone tani khati khop khan kan GSDP ka tlaniam ta atakram chungai renga amar cha figure chau khan atlaniam ani ti chuan khami figure in hong te na rang percentage ka ti sang le ta bok ani kalau belok ang kalai kan mo kan le kasen kan nula pakhat na ina kan en taula ina kanin total outstanding liability ka tani ta kanin BE kanin kan le ban so ka close si ban sabai so bari poi ka sa ta masya ni kan close si ban sa tum song poi ka ke ta ale Alipa nanti amal dia bisa soal thap 8.32 asal suket soal kalaikan ikan kui nasi kata ale figure kan ini kita tulis dan sebagainya sebab kumpulan kain kali berkurang 13999 sih bersama dengan seberapa apa yang biasa tujuan pembina dan bi sebesar ini tung bagi bersama alam kawan Atakin vaibel sesang kat pathumin kan leibat kan tiniam ani mase kan GSDP at niam ta ka wangin a percentage ang chuan batam angin kan langani atak tak chuan kan batlem dai so GSDP ka clarification kan siam lo kama tuna mi projection ani ka kan share plan ngaya at san chu a final figure ni chu Mizoram sarkar asiam ani lawa Ministry of Statistics and Program Implementation Central lamne kan an figures ka an reconcile kan actuals a final figure ka chu ka ne chu bang chu tuna mi GSDP kan soi poi projection ni ka amin lo share pui bulan nakina zonin kan Directorate of Economic Statistics le Ministry of Statistics te anin reconcile no kan final figure so aron na chuak don chok di kha karon soi okay Abi le am account step sarkar salama ka GSDP ka kata di bawah department hana lo kecil di nang engtiklai aron damla ani berang chu titik toro kan tia hei ti a figure solo ni tani chuan GSDP final figure hi aron cho khare me ma tunen final figure hi sang ni som ni pakhat ni chau alani ti chuan sang ni som ni pathum final figure hi kumin ogasa kan le chabang chút tiền cho nên ahar khop mai central lamatra non tiền này ta mo kan tam chan be pakhat sum thla ko sarkar thu dik lo chil tu te kha engtiklai te lo ni ngai lo ho hi chu kanin chu dan kha ni maya khang ka chu ahun lai thila ngai ila hunel liam pui to amaro chu kan GSDP te kan per capita income te kan an entry na industry te kan na nei mang box lo kan farmer ho 60% borefell ina an tho chu atlem si service sector in ngat lian em kan la nia chu wang chuan tun ma tang khan kan GSDP hi inflate ani mi puin bumani te hi house ka soi jing khop mai in train karing attention mi pui ma hian figure dik lovin chop chua ka lan mo in dua poisa pup tam in dua batle mangalan in dua tiang hian in tiani ti kha kan in ti thin dan ka ania so adik ka mangta ni kan du to don tai to me don me so an khau lo ta de ka na ege la sia so kan om chuan kan zawng ai chỉ là con dây các bạn phải thành sợi phía đó là từ sự thiếu thị thu bỏ sung phụ tỷ lệ so cái này có là sẽ số sa tỷ lệ sa ski để khác anh sử dụng cái GSDP này
ka GSDP figure at ilo at ilo ba calculation na nam da da free da kung di nga nuwa actual problem ka amma kan project sa ke ka ta china ni at nuwa kan tin kun kha lang le tho da zumi ni ba ka a be tho da calculation be tho da ji ka tha lo le da in revenue expenditure sanction ka pension charges 9% at king ku tum su ni 40% ai so le do a mi lo ya market board kan su su kan te kan te sasi ya kan ke ku si di lai ka kubina ka REC akapte CP akapte urban infrastructure development fund akapte pu pura ro to kan pu tabe ro ni financial ya la san tu sasi akapte si ai ka apu oba ko ai ka pu mo ro pu ka atha so ko ba ni khala ya ka su pu ro te ya ro ka mi san su ku tu khala ya capital gain asu tu ka te ke ni me ke se da ni so capital expenditure account. Zumi ni lo zu a interest payment revenue expenditure si apu kita kubina kan pek ko ri sa pali ya. Tu so ka kun khara pe chwa ka ani ba ki ko bu ri ka sa sa ri so ri pali ki ko ne. Ka ya la ka kan ni ya de ya su je bu bu lo te ni lo ko ka optional so an ko ye cha lo ko ye cha zo ti ai ke chu an expenditure revenue san san ate ko wai wai se sa ri chwa ke yang state de budget si kha ora chwa effect media ka ka ya de ka apa kum thum pala ma khan interest payment hi sari ko hai lo sari so ma lo de tu na cho ka interest ka nei ko kum thi ko pe ke lo da ko hi sa sari da ba sari so ke ka kum ve ni ke ya che lo kan tiada di bawah kan kita ekspedisi account dari siap kan pension charges dia lah jual ada healthy itu kalau itu saja. Sampai kat bahwa PDR DGB kata ya 65 solution kan presiden penasihat bahwa kan kita tahu itu kalau soalnya ada sudah kan tu mikir komen lagi itu dia lah. Tu dia waktu kan semua kan dia betul dia ini kalau minum di komen kalau saya minta सरकार एक बहुत से लोग बनना नहीं हैเนี่ยसरकार ही कर लो रुआमन लो ना तो रिया तम मया हमें post devolution grant ही दोनों state पर रुकचाविं kan dong to ni LI 16 Finance Commission and local pokhan minti claim sakemo minti top sakemo kan lo wang khan cái ni chuan transan tu thadeu kan nia in rem na tlung kan siam lai khan Mizoram chu special category state ang enkol zui zelan yang ti khaoma kha kan din hunania he chu kan nei zui zelang ai ne ti ka kan thrila an thre thiam ve vin ka ria kan nei zui zel tu ra kan ngai mar chu amang thi chu atlem thret tho chuan arin oma hang itu akan pain political level ate poa soi chian ni ha amaro chu kasang khan hang han holding vekani central sarkar in an han holding ania minron puita kan bana minron kaina vekania ke akal thei turing kai ngai lo min bo sai na vekania chu wan chu min kai chung hian mani ke ding thei tur kan lo in bo sai chu angai phrim thil dang reng CSS dang reng po hi top hun nei tur vek ani mana po hindi teacher ho anti top thu ta kan buai noi mai kha state sarkar khan ka hun lo thleng tur ka kan len bu sai lo ani tu na te hian NHM ang chi te heng chi rang hi in bu sai ngai at top huna ke mania chun zom thei tura tu na tang hian ma kan lak angaya kan theyang ang chuan chu da chuan ma kan la ni ten tu na kan GSDP kan man na system hi in ria du takin arima method tiania point forecasting arima method kan mangani ole tizom kha ni to se kan chief minister in budget thatak min phalsaka tin kan sokate thatak in chan sa wangin chunga lom thu kan soya tin kan media de budget in lo